At balo yun na po pa siya kung magmisa, kaya katamong regular mass, kaya king radyo, ne? Timpong kasangkanan, of course, no? Masanting niya pong pibulayan, ining kaya pong ebanghelyo, no? At pangkang San Marcos, ini pong kaya katang tagpo, eksena nga ini, o kwento king kaya katang ebanghelyo, ingaws po kanini, it is actually a story within a story. Bala mo may ating metong kwento kini maka-sandwich siya. Makapalubya po. King metong pang story. So adwalang story rin eh. At obat piyabe noong Sang Marcos, it is I think very obvious yung dahilan. Yung dahilan niya pinitang reni nga duwang story ang reni, no? Pareula pong desperate cases. Reta nga manwan tamong hopeless, seemingly hopeless cases. Retang bala mo ala ng pag-asa. And most of the time, nekay po, marakal kay katamu, we reach that point, no? That rock bottom point in our life. Itang potang nekay bala mo, gawa mo na nga rin gana-gana, pero bala mo, tingala, ne? Bala mo lang bunga. Nente mo ito, potang masakit ka, ne? Sabihan na ng doktor, o sister, ne, kanan mo na yung buri mong kanan. Puntalan mo na yung buri mong puntalan. Yung buri sabihan ito, titak na kabi eh. Orendeng hopeless, balang mo tang ala ng pag-asa. At orin nga kita mo, kingke katamong ebanghelyong yan eh. Mumurang story, yapin ining kang Jairo, ne? Akit tamo kayo nung makananong hopeless cases, no, case ya, uling mamamatay yung anak na. Balang mula ng pag-asa. Ne? Kayo pa yan ng Jairo, metong yung leader ng sinagoga. Pero ala pa lang nga karapat. Ne kay itang puntong diyang powerful ka, diyang mapera ka. Ne kay ala. Potang talagang buri na ni nga mong yapin uinuguing pangalungkot ng Jairo kayong story ngayon. No? Seemingly balang desperado yan. Hopeless case na ning kayang anak. Ne? At yung pangadwa, o ining lalo mang medyo talagang makalungkot. Ining 12 years ating hemorrhage, ne? Ining babae kayagasan daya. O ining makakaikene, balang desperado, ne? Ana, dakal na lang doktor, ding linawe kayo. Ne? At o ining masaklap, mimi na yung kayang piban dyan, king pami paulo. Ne? Kay, pati ining retirement paid, may gisa na nga ning gana-gana. Pisalida na arguing damulag. Pisalida na yung ne, yung karelang piban dyan, at o inipina na anak yan. Dapot, o ining masakit. Ere pakayap di takman. Okay mo itang mag-isang ka pera, kumayap ka sana. Pero ini ali eh. May gisa na pera, potang kaya na, pakayap deng doktor. Kay ba't o hindi po? Lalo ya pang may subi, sakit. Sus Mario Josep. Lalo pa may grabe, hining sakit na. So you could see na talaga rin nga doon nga rin, ibala mo, wala na. Ne? Lost case, hopeless case. Talagang, these are desperate cases. No? At palagi ko po, kay ating punto keng biyeta mo, we can identify ourselves with this no? Kind of situation in life. Ngayon, atin niya pong tuturo. No? Atin lang lisyon na tuturo, din nga doon story nga rin. At nano ini, and what to do in the midst of desperation. What to do when seemingly we are faced with a hopeless situation. What to do? Na anong kailangan dang gawan? At kaya hindi katambo po tuturo. Ne? At wala pong importanteng bagay para kanako, hindi nga tamo kakalingman at dapat gawan tamo. At nanula rin eh. Ne? Akit tamo po kang Jairo, Kenny, ne? He was really very determined to do everything. No? Uli na ning kaluguran ng kayang anak. That strong determination, no? His will, no? To live para kayang kayang anak. No? His will to be healed, no? Ining kayang anak. At ni kasi that strong will, that strong determination. Yapin diyang ining makarine, gawa na. Biro mong meto yung alagad ni sinagoga, di no kuya king kang Jesus. Ne? A powerful man, pero di no kuya king Ginoo. Gawa na ini.
na siguro kalyandere kaliwan tao. He has the prestige, the influence, the power, and yet, o inipin, po talagang desperado na ka, gawan mo ita. At lalong-lalo na ining babae ngayon eh. Her determination na diyang muman atalan ining laylaya na ning mala na ning Gino. O yan po. Akit mo nung makananong gewada, kabang bawal kening babae ngayon lumapit, talan, pero gewa na ngan. Ingana-gana. That's strong determination. At ini po kailangan tayo kapatad. Itang amanwandang in spite of, against all odds, hanapin. Kaya English. Talagang masikanta pa, fighting spirit, no? That fighter mindset na itamo kailangan sumuko. Atin pa. To believe that there is hope. To do everything we can. No? Bangkanita, akabyusan tamo. We can overcome nung nanuman itang desperate or hopeless case. Timo po ngeni I encountered a lot of people na kay atula po ketang brink of depression in life. Nepotang depressed ka, makanya mo naman. Malam mo, wala ka nakangakakit. Akakit sa alaking biye mo. Pero wali. So that's strong determination. O itampo yung metong asangkap, yung kailangan tamong gawan. Potang atsyuta kayong metong sitwasyon na bala mo alang pag-asa. Mamatda itang determinasyon tamo na atin pa. Sumagit nining kapag subukan na ini atin pa. And that is what hope is all about. No? The best is yet to come. Kasi po nang kay maralas at ini estilo na ini nga pong Gino. Nang kay po God will push us against the wall, I tell you. Kareng kakatang challenges kayong biyatang. Not to punish us. Pero ini po yung masantiking nga pong Ginoo. Ba't nang kahit dadala nakatamo ng Diyos kitang sitwasyon na bala mo, ala ng pag-asa o kaya masakit, ay overcome them. It is because God wants to bring out the best in our life. Na sana mayakit kay katamo, kapamilatanan nitang masakit na sitwasyon na ito, itang sintingan, itang leguan ay atyo kay katamo. At nang kay lumwalita nung masakit ang sitwasyon. Pero potang nang kay if you are pushed against the wall and you are being challenged by that. Wow. Ing meto nga larawan na atyo kay isip kong itang kotang itang gata. Emo nang kay pasalan may ngungut Pakapaslan may ngungot. Masakit ang mamasla. Pero law may lumwal. Botang peslan may ngungot. Tumulo itang gatang manyaman. Yan nga pong Ginoo. Kay pasla na katamo. Nung alaking orange, kay blender yata. Pasla na katamo. Squeeze na katamo. Kalupadareng orange. Pero law may lumwal. Kanyaman. Itang masanting. Yan po yung purpose na nga pong Ginoo. Nang kaya kayong obrata mo, ayoko na. Tama na. Nang kaya atenta mo uling mapipikata mo ka rin kako-worker tamo, makanyang-ganyan. Pero impala nga pong Ginoo nang kaya, ipaluwal na itang sintingan mo. Agyo mo pala. Nang kaya atyo itang potential kaya katamo, lumuwalya mo ito. Potanging Diyos, dala na kaketang maskop, mabayat sitwasyon. Bala mo nang minsan na ikit ko la rin yung tuturuanan na mag-swimming. Tuturuanan na mag-swimming. Ngayon pala, ating punto, karening tuturuanan na mag-swimming, itulak dalakin danong. Paborin dalak. Itang nga babasa, itang nga baluda, i-apply do. Masakit ito. Biro mong nang kaya, paborenda kang puta malumod ka. Pero nang kaya ka rin mo discover, wow, ating ka palang potensyal. Itang masanting, itang malago, it will come out of that situation. Hanapin, He pushes us against the wall, nga pong Ginoo, to bring out
the best version of ourselves. At o ining agit tamo kang Jairo, ang po ining babae ngay ni. Lintoy karela, ing matibe, kasalpantayanan king Dios. At yapin nga pong Ginoo, talagang bala mo, may antigya ka panandaman kang Jairo, ang po kining babae ngay ni. Because of their determination, that strong will, na inipinakwada, ilang karela nga pagdasan. At lawen mo na yaman, at kanya lulob, mo yung determinasyon tamo. Yung determinasyon na yan kailangan, o ini po yung importanteng dile, king storya. Not in our own efforts, or, o ini po, king kakatamong kagagawan, no manalig tamo, king Dios. Our strong determination and our strong faith in the Lord. Itang kasalpantayanan na yung Diyos sopa nakatamo. Because miracles, they happen for those who believe. For those who hope in the Lord. At uy ningakit tamo po. Uy tayong palto ng Jesus. Karening aduang karakter tamo. Ni Jairo at ining babaeng kaya kasandaya. No? Because of that strong determination and faith in the Lord. Because when we believe in the Lord, when we hope in the Lord, when we believe that there is light, beyond the tunnel. At the end of the tunnel, there is always the light. If you experience death, there will be light. There will be life. O yan po ing sangkap bangkanita, nanuman ining mabayat at daralanan tamo, seemingly desperate or hopeless cases in our life. When we hit bottom rock, our lowest moments in tamo, etala po kakalingwan ding story nga rin. Uling talaga namang tuturuda kay katamo, nung makananong mibangon tamo kay makanya na sitwasyon. Ita sana pong pasiknangan tamo, yung katang determinasyon, at lalong-lalo na yung masikantamong kasalpantayanan at pag-asa na ing milagro apapalaya ng Diyos karetang maniwala at ating pag-asa kaya. I remember ng misang kanita mabiyaya pa Father Suarez na may kimbisita miya kaya Kim Pampanga, kukaling man itang sinabi na kasi rin magpa-heal kaya, Diyos ko, multi-billionaires. Ano pang ragula tao, Pero, akit mo na, lumapit lang kaya ka rin yung bilyonaryo, then yung somebody, kung nalasab yan nung nino rin ahil na. Matouch ka karela. Kasi akit mo na, karakal da pera, atin lang power, atin lang prestige, atin lang influence. Pero rin, ala lang kwento. Nga pong ginumo talaga. Potang karing ka manalig, karing ka mamagasa, king kang sitwasyon. Although, kailangan tamong gawan, impartita mo. Pero yung Diyos, potang akit na, yung matibe kasalpantayanan kaya katamo. Nung nanuman itang kayadwanan, ang makayagpang king kayang kaburian. Iti ibiyan na ni nga pong Ginoo. Kaya tamo po manalig. And of course, when we do our best, God will always do the rest. Yapin po sana, rening story king kakatamong ebanghelyo, turuanan da katamo. Nagawan tamo yung agyotamo. Tamo pa isira king kakatamong pamibiyebye, kakatamong kapilubluban, nanumaning mabayat at aralanan tamo. Manalig tamo king Dios. Iya ing tune pag-asa king biyetamo. Amen.